matina nandun be susu na ling be ngarabi na be limbula limbula na staff na be hotel di pulang isar benua di semot sumaya na mata kenda ira be tolong ni sala kira sapa anu cien na be kanigo. Well, good morning to each and everyone joining this morning, especially to the student. We are looking forward to the Fiji Day coming soon, tomorrow and tomorrow. Okay, alright, don't go nak. Singalo tule bungango. Short week this week the Messi dan gonna holiday go lomani tu na lomani Madawa. Okay? Iyo. So holiday on Thursday, back to work on Friday. Right. Oh. Pwede ba rombo ka Bombay Solulum Bali? Yo kenda watu ya Iyo. Be careful of your attitude. Iyo. Discipline yourself. Right. Tune your mind to be part of the working environment Iyo. as we go further. Don't know nak. Rusia te Saukuru, good morning. And also to Tux Kiddos. Yeah. Asa Tiwaka mabibingo ng Revan event JY059. Alright. They are working to work. Yeah. Please global Asa Tiwaka. Yeah. Thank you very much for joining this morning. Not Okay. forgetting Sere Nangoro, Sione Makasiale, Mbulbinakapa, the Anglican Church driver. Is this one is Okay, hey, we say good morning to Turganet Mail at the level. Thank you so much for tuning in this morning. Arre. So we are supposed to Benga, wherever you're tuning in from. Mai katukana yan ba nakasa timamin bulay. Oh, yan ba naka sinerte mos. Sama sa may babalang ng Australia Right. di kuha kirun ni tekir na vio kanigo nyo bulu-bulu binaka. Tos mabana churang gravita vi mai sinakan dua. Enele koto ila kemba. Gori. Totoka ngo totoka dan raki. Corvo Teleu. Oh, Corvo. Yes. Oh, good morning to Corvo. Netherlands. Pita Masilada. Iya. Sera yang bakindela. Peter Basileda is the captain of the touch rugby. Oh. Fiji team. Ada benak matagal. Yeah. Udah paling besar nabi tokan. Mother Mangal, good morning. The crew of On the Go Mobile Region Bay Bridge Nambua. Gori. Sulia sinting kita kia ada benaka narerengo tobata. Thomas Kautia may malevani demes. Oh, don't boleh nak kemai Melbourne. Selika karena pakatini. Siapa tu may Weibo Oh, from Rewa. from Rewa, I think. Julum. Yeah. To all the drivers joining this morning, not forgetting all the students, Yeah. they are looking forward for their examination. Yeah. We know that the main exam is coming further, Yeah. but we have to do some of them 1-2 trial before the main examination. Right. Some of them are looking forward for the annual examination. All right. Thank you very much. Be hopeful Yeah. enough. Trust you. Yeah. Trust your pen. Yeah. Trust your teachers. Thank you to all the parents and guardians for support our student through their academic year. Dali wasiliba lela bunga tini yana benaka la tilata Masi Williame. Iya. Ndro yana benaka Tomasi Kautia. Pau di benaka yana matakango. Wawa. Yeah. Na bosa pakambua Kam. untuk talitak. Mai. What is the word? There is the hardest word to Modabuta and the bosa pakambua. Mbua. Iya. Like a different district. Iya. There is a somewhat they are different from any other district. Okay. Okay, we go to the Matakalilay. Yeah. Baun Matakalilay asgang roa-roa. Roa. Roa-roa. Okay. Mutong unti na roa-roa. Iya. Kemutong unti na Matakalilay. Oh, okay. Like some maakabula. Oi. Matakabula same meaning Matakalilay. Saan na? Some maakabula. Iya. Some buladi. Oi. Buladi same thing Matakalilay. Wakango Buladi? wainun iyo. Di buladi. Some of them like this. Iya. Dango Iya. Ngo Iya. in wainun koi. Iya. Koi? Wainunungo. Wainunu koi. Kitu koi. Iyo waikoi. Oh, Wainunu okay. koi. Right. Wainunu koi se ngoi. Iyo. Se ai. Iyo. Se hai. Okay. Iyo. Is there a word in the Mbuon dialect which... Demuria ngo. Demuria mantang kon demuria. Iya. Demuria. Iya. Huya. Ha? Huya. Oi. Huya. Huya kori. Demuria kori. Huya kori. Oh, okay. But doon naman sumusubang Mbuon na. Ha! Ha, mo kauta. Siya nga. Ha? Ha! Ha? Ha! Ha. Iyo. Siya nga. Baka Siya. mo karate. Tama ko rin. Jackie Chan. Kaya baka may gaya na po sa ngorang ni tumbi-tumbi. Iya. Siya nga lalalo manibali. Siya ba ito? Lakan lolo mo rin singa. Ruta mo ito nang wani.
Rungi kami rupi bisa cukup ampua. Iya. Rungi pa cakap. Ha. Udah Ha. Kena malam bala kauta. Oi. Iya, mo kauta. Ha. Oi saya ngarupa cukup. Ha. Iya, ngor yalo. Iya. Okay, our story this morning. Okay. A story, when we are about to farewell someone for going somewhere, like for the first time, the very first time. Mo enele. Kwan gor na poppy. So this one Yeah. was the first time to leave the family. Who? The girl, Oh, Olewa? Olewa. Right, yeah. So the girl Yeah. is about to leave the family. He was being recruited by the British Army Yeah. to be part of the Ami. service, Yeah. going to overseas, Yeah. going to UK. Yeah. So the fellow was there for the very first time. Yeah. For the very first time to leave the family. Yeah. And it's far away Hindi na, sir. from our global. Oh, too far. Yeah, too far. Yeah. So everybody, when somebody injured Yeah. or somebody's got some feelings of Yeah. losing someone, Yeah. the mentality Yeah. will further notice. Yeah. E baka na, Pathways, sabi tala-tala. sa vital we farewell about to farewell someone. Yeah. When we are feeling pain, like kami musinon na sala ko, Yeah. our mind too will gonna lose pain too. Yeah. E baka na mo still nga nung kababoka and some of the things we say, Musi na londa. then Kaka-weekend. does not connect Yeah. to velocity. Yeah. So What the speed? Yeah. so this one was there. Yeah. These two gentlemen Yeah. was away in the bush. Okay. Like they are grogging, they are coming down to the After Korbangan. making the plantation, Yeah. they come down to the village, eh? Yeah, they And come doon down. makasuno vital tala. Yeah, during the farewell. Isa. So when they reach home, Yeah. people are full in one Gathered together. get together because the carrier was there too. Iyo. They are about to go. Isa. Hey, what's wrong? Iya. No, we will farewell Timaima. Iyo. Timaima will going for the first ever girl in Mas the yun family. ang moda? You never had this? Iyo. Come, you translate. Iya. Lo simberi na moda? You never had this? Kaya nang nung sumibikaw. Living in the bush Sa takawin forever. sila matasan, sila lo trivi taladi. We already doing one devotion. Kaya nang nila na takatsukan ng bongi. Grog session last night. O sa kimpuro vital We are about to farewell them. Iyo. Where were you two? Iya. Who's that? Sirima is going the first time, the first ever girl in the family. Iya. Not in the family. Iya. In the Province, in the Tikina. in that district, in Yeah. the province, in the village. Iyo. She's the first one Iyo. to leave the family for British Army. Iyo. Sa tingin mo sama makiw-kiw Isa. o tukay. Iya. Everybody was crying in Yeah. front of the carrier. Isa. At the back of the Hindi mo carrier. kumukwe. Hindi mo kumoko. Isa. But there's only one. Imagine, only one for farewelling. Iyo. Many people in the village trying Come to together and come farewell, eh? together. Isa. So he was baka ngay sa kukunin mo sinelo na. Iya. Baka may sa sinlay na kata kapag kinana baka sama. Iyo. Sa baka may sa tangin. Ni musit ko na. Hindi na sana. Easily naman ko muna. Iya. Sa my granddaughter. Iya. You're about to leave now. I don't know when you'll come back. Iya. We still in breathing air or not. Ano siya ba tinong kunin mula sa sera? Di na sara, isa. You know we are I can't believe this. Iya. This is when you di kayo tulungan ni Luto. Yeah. You are devotion girl. That's menong kay talan na Who will be running into the Mo song? no ket wala kami kin na koro, dot ko na nga si may na ken kutabako. Every time I come to the village, I call Mama. Kin na titay, do nga ukere me sa tanong gusulun do ko. When I came back from the farm, the only girl I knew, Timayma, is Sa mo talan ko na was. makumbungu ni sali su totolo may na signi ko. I nearly all my life together for coming back to you now. Tar ni sare diri sa ko sa carry o sinikila ni balay ko na. I question mark the career you are about to live now. Ucha sakit ako. I don't know. Sa tanyo ko sa kay musit ko ya. Eh, Sa limbito ko ko ni musinelon sa lingul mo ko na baka mode. Sa Timayma. Sa to sa carry. Career is moving apart from me. Iya. O ka bukan ko risin madala. Aeroplane is there. I don't know. Some got some engine and diesel. Lang sa una makumbungu. There is a meteor level hitting you. Madala tor na sota tali sa I don't know we're gonna meet you now. Tambal lang sa ro. Oh, you cage apart now. Tama? Oh, you cage apart now. Please, Timayma. On my last words, Mbula Binaka.
Abang gorto menongan me baleta bochi masang kay sombu. Koko ni mo sinelo na. Amula tala ko me bamo de. Asin bertero ko salechi maima. Bula binaka. Ocho sini ngono mo punta kiron to ngoni sala mo ya na bulan ni keli wanga. The last time you leave our place is a pothole. Sana mo kubung sini matala dorno sa tatali. You are reaching the destination I don't know you're gonna meet again. This is my last warning. Iya. Please, Timaima. Bula binaka. Tapi mengko Timaima. Tu kaya kira-kira mau itu cuma mengko na. Atu na ba malo tukay? Tukay to ba mate ba binaka na isulugori. Itu tuh men. Ay so kaya pagkasamantaka ng bulay ha? Hindi na. Ang bulan na ituto. Sin matala. Kung napitang kita kaya ito na masih dikere ya. Doon laki na matawidan na bakile mo na siya. Makan tuh kayak meker-ker ngatutu ngay kere-kere. Ngay ko ta meker ndon lumumbu. Weh, segalai. Ada nak kini ti makola. Iya, tuh yan ra. Ada nak tina sofa, kuning bola una milna dalewu. Wais temani alom situ isawana. Isa bulu na kaya sa bibi so chuko na ya, Right. Bila senia question maka tabhari. I can't believe it. Emily Rose. Ni ada benak kemuni. Julum. Aborta cuma jim kuru kubui. Kochibe. Kucibin rombla ye. Udah belum sampai tokan lumai kita kiruna banu juga fangare. Nusilan juga be ana marama di tembuah. Tina sofa akan isi rung akisin rungi bal. Shepton Victoria geng ne epi lembedi and Channel House, Brown House, kena Oval House. Right. And mataka ngo. Sebu Rondondro. Santa Rosa. Siya mulu binaweka binawali usar na California. bitokan wilmay. Thank you very much. Thank you. Ano nak meserne noto non reva on Israeli masudola. Nabi no ni John tida kau. Era matak binari ko. Na boleh besar kita sana baru kita tahu mata lagi di karabita bingo. Hindi na. Kabimbi na nonda soli nonda dina. Era bita pengen tanggarabo. Kaya kau titi cuma na koro. Soli kino no mundina. Hindi na. Kaya kau taka cigaran tuan buron taka. Right. Sarau cikin nambul di bubale. Daka kuni mando tak mataya sarau cikin nambul. Hindi na. So ngono so wika dan dobi mando asyang. Nambula na buru-buru ko sindra kay mando alaki. Das sangat tak kira sungo nambula na bising to sa. Iyo. Kaya ko boy sulu batanga siya ko borlola. Siya ko trikota, ko ligu chumbeka. Duku chumbeka ni suli taka na bun garabi tabi. Iyo. Say ko chungori. Daba na chubi ko ito kinimbula. Isuli wika dan nabi buno so. And laki garabi tabi kin. Kiro kara chubi kita mi sinabi dan sing sauci. Nonton bulu pena buru-buru ngol bika kira sama tata tu. Iya ndi. Iko ngol taka tagi ko nikin. Gori. Kiro ko mi chungori buni kadi waki. Kiro ko maru tagi chugani. Kemuni chungori nan total na banua. Ni garabi tabi chungori. Ya, tapi kali udah bikal lain tadi kau meni ucir na rona madaw. Iyo. Menta baka bin binati kin. Pinawali. Aku di lule na lonta. Ni ona bango siang di sini yang bio. Siang. Dapat bin binati ko. Nakanga menta taka bango matua. Hindi na sara. Rasa pa dito. Weekend na chico na bikol taka. Chingori na ngele sa di pale. Renti na talo na cabbage na kabaya. Titi. Kiro na kaniko. Kaya kiro taka butu. Wana nabu. Dini kiro taka chingo. Ya, kiro bomboto. Umana nga sa uci sa boleh ko ni vida namba kiro namba gitu lamba kunu siya tu di bulika kanan din. Betul titi tu na sinibali. Ya. Iyo. Ano ba ka sa Mandina? Iyo. Was kay pagkaman nga sa tuna bun titi sa nibali, lili tu na tanga tikumala. Tekumal. Iyo, lili pa lilingi tu na tanga Lebih mamanya kan bina. tu nonton tata na mo na libu tabang tata na Facebook. Iyo. Facebook kamati. Iyo, right. Lako na YouTube libu na pakasa mi na katukin ro na kabibali. Ya ne ru itu kutu bika na mata ko kiro bombotin na dalam curan tabakasa manondarai. Ada bunin rakin kita nimbula. Lagu tiru micira manongo da lo mani resara bo libu no lebenda. Babuli der na bika andina. Belet na merda kakuni wale tana mekena. Kero sa tabang ko? Anda kay sa totalin na singa ni mataka. Donu. Happy Fiji Day ni